batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantsangu ya ndinga kikongo na mabanière télévision. Nzila ke katokaka na kifulu bake bokilaka ango tama vena kilundula bamvumbi ya l'hôpital ya Kinkanda ti na kifulu bake bokilaka ango nzila ngome manisa kuma imbi ya mebeba na yau nzila yai yakele nzila bake bokilaka national numéro 1 ya futi sadu swakaka na gouvernement central tope bamfumu ya inti ya mvimba mekanti poussière na tango ya kisivu pe potopoto na tango ya mvula kebi maka awa yau ndenge na kusala mpasi na nkangu kedi atilaka nzila yango pe bayina kezingilaka na ndambu ya nzila yae na manime ya bidilu ya bao tanta mfumu ya mbanza mbutapati nzuzi wa makengedi yani nde mutu moguza banda bisalu ya kufuluza mabulu samla kufutula nzila na mutindo ya kevuandelaka na kutulaka bamabanga fyoti benofoti zaba eti mfumu ya mbanza matadi kuzaka tuba eti mfumu ya kizunga dokotolo kibando ndungidi kuzaka sonika papiela na bamfumu kuna na mbanza Kinshasa sana kulomba bao eti nzila yae bakuza sadisi yao na mutindo mosi ya mbote na yau binati ya batukutuku pe batu yankakaka tubaka samna ina metadila kubunguswa ya nzila yae muke na utalaka makisala yake na salama marke wamepesa muno kiese samu bantu na kusufrir na kumarche temps ya periode ya mvula na periode ya mvula bantu na kunyokama mena amebaka lukana kuidika nzila marke yoke kitini ya progrès ya bantu kena boka na kufutuka diaka na étape na colonisation fait bon mais quand na étape ya progrès ça nzila place vraiment na pasi bon mais nyata na place bien c'est ça il faut le remercier la mairie na mwanda mwanjila ba compagnie minke kwao kaname la burenzi la marque ai tala lumbuna remorque kubwa pana na ba carton ya basusu yo pesa soni na munti yankaka directement à porter plainte na la mairie apporter la mairie plainte sans bomban qui noske futa ba assurance même na putre pourquoi pas bete pesa ka ba mindele kaka rezo mundele ke nani na ntwala ba mpang na bete ba africain non Kilumbu ya Sabala Vandaka Kilumbu ya Zole ya Ngonda Nsambwadia ya mvula mafunda Zole makumi Zole na Zole yaunde kuizaka salama ba mambo mingi na lutwadusi ya mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilumbu samna kupesa nzila pe kuzenga nyoso kuizaka bandela kuna na kifulu kekitilaka mpepo na mbanza mfumu Kinshasa ya baki bugilaka aéroport national ya Ndolo mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilumbu kuizaka zibula nzila pe kuzenga kitende ya mpembe samna kupesa diluaku na kifulu kekitilaka mpepo kuna na mbanza mfumu Kinshasa na ndambu ya Ndolo ya banda kusala na mutindu mosi ya kufuana kana mambo yae kuizaka salama na ntwala ya bamfumu mingi na kubakaka ndingi ya kutuba ministre ketalaka mambo ya transport pe voie de communication buta Cherubin Okende yani nde mutu kuizaka sansudila bantu mutindo mambo yae kuizaka salamina kuna kaka Kilumbu yango na manime ya kukatuka na ndambu ya Ndolo batomabilu na yandi na bantu vandaka zieta na yandi mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilumbu kuendaka kuna na ndambu ya district ya Changu na Masina mingi na wenzia bake bugilaka wenzia Liberté samna kupesa nzila na kuzibula ba meza ina bakuzaka sala na zandu ina kubanda na pavillon 1 na pavillon 11 ina kuzaka yokana na ngonda ya Nsambwadi ya mvula mekatoka na kuluta bakuizaka yambayani na lokumu na miyimbu pe makelele ya mkangu ketekilaka na zandu yango samna itiba onde kuizaka yangalala na mutindu bakuizaka bungisila bau bazandu yango atako bakuizaka pusa banzetolo nani kwa kuna inti ya République démocratique du Congo pe na inti ya Sudan ina zonaka salama na ngonda Nsambwadi ya mvula ya bitokele samna ina metadila mavimpi na yani tatanganga nzambi ya Zulu ya dibundu ya santu ya Katolika Pape François yani nde mutu kuizaka tubadiaka na ntwala ya bivizibidi samna nkango nyosa inti ya République démocratique du Congo pe ya Sudan na kutubila bao eti Kilumbu ya yaunde Kilumbu anzo na kuiza zieta mekansi
mavimpi sadisa yani vani kuza zieta na yau nkangu tatamana kaka kuvwana na kiminu samu eti bilumbu gana kwiza yani ke kwiza bumina bayinti nyoso zuli ya vuandaka na manima ya lukutakanu ya lusambulu yina metadila ndembama pe kuvutula kikundi na inti ya Republique Democratique du Congo ina kuzaka salama kilumbu ya lumingu vuandaka kilumbu ya tatu ya ngonda nsambwadia ya mvula mafunda zole makumi zole na zole kuna na Palais du Peuple na inzo kesa dilaka bantubidi ya nkangu ya inti ya République démocratique du Congo na Meso Ngolo ya tata premier ministre mfumu ya gouvernement Mbuta Jean-Michel Sama Lukonde Kiengi pe ba ministre ya Nkakankaka na nkangu kesambilaka na dibundu ya santu ya Katolika na kumbu ya mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mbuta Jean-Michel Sama Lukonde vutulaka matondo na Cardinal Pietro Parolin yani kele mutu batindaka na Pape François kwa kuna mbanza mfumu Kinshasa sana kuza diatisa lusambulu yango pe anukizaka lomba na Cardinal Pietro Parolin tawanike futuka kuna kifulu kezingilaka nganga nzambi ya Zulu Pape François ani tubila yani eti nkangu ya inti ya République Démocratique du Congo baunde ekele na ntima ya kukita samna kuvingilila ngizulu na yani na manima kubeluka na yandi na manima ya bilumbu ya kutanga kaka ntangu bakuluntu tope baye bakebodilaka ba chef coutumier kuizaka tambula kuna nambanza mfumu Kinshasa samna ina metadila bayeke tope yimbi inti ya Rwanda kina kusala na inti ya République Démocratique du Congo Conseil supérieur ya bamfumu tope lukutakano ya Zulu ya bamfumu ya bakebodilaka ba chef coutumier bao nde kuizaka monisa kiadi ya bao penganzi ya bao na manima ya kupesa lukano ya imbi na inti ya République Démocratique du Congo ya kondwa kusumba minduki na nganzi ina bamfumu tope ba chef coutumier mekuiza kebisa diaka inti ya Rwanda pe bantu ina kena kupesa ba maboko samna kusala imbi na inti ya République Démocratique du Congo ya Vwandaka na kulandakanaka kilumbu ba Vwandaka kembela nkinzi tope lufua ya mama Kimpamvita ya ebakuizaka yoka na mvula 1706 ya Vwandaka kilumbu ya zole ya ngonda nsambwadia ya mvula mafunda zole makumi zole na zole kuna nambanza mfumu Kinshasa tata président ya kimvuka sa majesté mfumu difima kuizaka bambula tope kuvutula lukutakano ya bakebodilaka Conseil de sécurité ya ONU na lukano ina bakuzaka zenga na ndambo ya inti ya République Démocratique du Congo ya konda kusumba minduki samna kunwana pe kunuanisa bantuina kena kusosa kusala imbi na ntoto pe bantu ya inti ya République Démocratique du Congo bani lombaka na bao eti bakuiza katula lukano ya bao pe balombaka na inti ya Rwanda bakuiza bi kena kusalaka bayeke kuna na ndambo ya Nord Kivu na inti ya République Démocratique du Congo. Kununga ntsaka ya ntsuka samla ina metadila bantsaka ya efumat bantsaka mutopi ya mbanza matadi samla kilumbu ya ntsuka ya undevu andaka mbote sam etiba kuiza baka dinza bao na mutindu mosi ya kufuanakana bantsaka ya kuizaka banda kilumbu ya iya ya ngonda Novembre ya mvula mafunda zole makumi zole na zole bameka toa kunanguna yao na ekipi ya AS Inga Sport bantsaka nani ya ntsuka kilumbu ya lumingu ani kuizaka nunga na makongo zole na mosi na ntwala ya AC Bribano Fedza baeti kaka kilumbu ya lumingu ango vanda kilumbu ya tatu ya ngonda nsambwadi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole sauna metadila ntsuka ya bantsaka mutopi ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi pe mvula mafunda zole makumi zole na zole ya ibulu kaka na mbanza matadi na ntwala ya Sporting Club Amical Airbus na manima ya ntsaka Amical kuizaka nunga pe yani nde mekuiza bima ya zole na manima ya ekipi ya Inga Sport benufiza beti bantsaka ya kuizaka buluka kuna na nganda bantsaka ya dama ya Vwandaka kilumba lumingu kilumbu wa tatu ya ngonda nsambwadi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole ya tatu ya mekuiza bima ekipi ya JS Kinkanda pe ya iya ya kele ekipi ya Imana Daring Club Motema Pembe ya mbanza matadi beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekuiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.